Siyakhuleka ke bogogo, siyakhuleka bomkhulu, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba, enhle nasenzansi, eningizimu nemaphakathi. Lona kophambi kwenu bantwana bethonga, uyena kumkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali, abalazi kangcono-ke balibiza ngoprofesa womoya. Ngiyanamukela-ke ngani zakwethu kwi-episode yanamhlanje engithemba ukuthi nizoyithakasela kakhulu. Sikisisa kuyona-ke ingosi yethu lapho sikhuluma khona ngomumoya wamakhosi. Nangobukhosi bakamoya, ukuthi kahle hle masikhuluma ngobukhosi bakamoya sikhuluma ngani. Uma ngabe sikhuluma ngemimoya ekwisigaba sobukhosi sikhuluma ngani, yiphi leyo mimoya? So i-episode yesibili-ke le esikuyona njengamanje, ngike ngayenza-ke yokuqala i-episode la kade ngangidlalela nje khona ngikhuluma. I was very general in terms of discussing ilokhunjana ukuthi masikhuluma ngomoya wamakhosi sikhuluma ngani kahle hle. Namhlanje-ke sizoyithatha a step further, sizama ukwambula ezinye zeyingqinamba mhlawumbe umuntu ombethwe ile moya yamakhosi ajwayele ukuthi ahlangabezane nazo empilweni yakhe. Kodwa singakangeni kwi-topic yethu ngokujula, ngicela bantwana bethu ngithatha leli thuba ngibonge kakhulu kulaba abaloke besayina bethatha i-membership, njengoba umkhulu ehlalesho ukuthi kune-membership ya-R79 monthly, kube khona ne-membership ya-R179 monthly. Uyakhetha-ke ongangamandla akho mntwana wethonga, ukhethe u-YouTube asipoqele leyo mali, siyobe sesiyisebenzisa-ke thina ngesikhathi esithize sesiyinikwa u-YouTube ukukhulisa nokudlondlobalisa wona lo msebenzi wakamoya esiwenzayo. Bantwana bethonga, mhlawumbe ngikuveze lokhu ukuthi sengike ngakuveza kona kancane in passing kwenye ama-videos angasemuva. Le membership, ukuyithatha kwakho le membership, inhloso noma i-idea ekhona engqondweni yamkhulu nalabo abangengamele, nalabo abangembethe, nalabo abangiphathisile lesi sipho, ngifisa ukube sikuthathe as ilokhunjana mhlambe noma singeke sisho ukuthi medical aid, kodwa singasho ukuthi i-spiritual aid esizoyisebenzisa ukuze uthi uma ngabe abantu abasebethathile i-membership ngibanikeza yonke i-attention. Ngisho umuntu ekuphi, kukhona isimo esiphuthumayo ngo-12 phakathi kwamabili, umkhulu uyasukuma, kube khona ukunyakaza, izinto ezinyakazisayo zinyakaze futhi zinyakaze esikhathini esiningi. Noma ngabe ubhekene nasiphi isimo, i-preference igcine isigijima iye kulabantu nami engibonayo ukuthi bayafisa ukubona okuhle ngale channel, bayafisa ukubona okuhle ngomkhulu sidlondlobala sikhula. So maningi-ke ama-privileges a-enjoywa yilabantu abasebethatha i-membership, kodwa kokunye sizoloke sidamane sixoxa nje masiqhubeka namavideo. Ngicela ningakhohlwa ukuthi siyalakha, siyasubscribe, siyashare futhi i-content yamkhulu ukuze phela sidlondlobale, sikhule, kukhule i-membership, kukhule ilokhunjana ama-subscribers, sikhule nathi siyi-channel. Sesingena kwi-topic yanamhlanje-ke, sesiyaqhubeka-ke bantwana bethonga, sikhulumile-ke ngomoya wamakhosi, ngabuveza ubucayi bakhona, ngabuveza nokusinda kwayo le mimoya. Mhlawumbe sike sikuvezeke lokhu njengamanje sesiqhubeka-ke kwi-topic yethu. Ayikho imimoya eyokuphilisa kahle, eyophakamisa igama lakho njengemimoya le esithi imimoya yamakhosi. Angikuphinde lokhu ngomkhulu Gwabini. Kuyona yonke imimoya ngokwezigaba zayo zasedlozini nasethongeni nakwimvelo, ngoba phela masikhuluma ngemimoya khona iy'thunywa zemvelo, khona iy'thunywa zakamoya, khona iy'thunywa zasedlozini. Ayikho imimoya eyokuphakamisa i-status sakho kwi-society noma kwi-community ophila kuyona njengemimoya yakho le oyidonsa kwisigaba semimoya yamakhosi. Ayive ijabulisana uma ngabe isaziveza kuwena ukuthi yona ikhona. It's a pity-ke ngesikhathi iyiveza usuke ungazi wena, usuke uzibonela impilo iflowa, izinto zishintsha. I-majority yabantu abanemoya yamakhosi uzokutshela ukuthi at age 25 wayese u-general manager kwi-organization ethize, at age 25 wayese participate kwi-sports, esekwi-mainstream sports,
eperforma kwi-sports, enza kahle, ewina ama-medals, ewina amalokhunjana, iy'coco ezithize. Uma ngabe umuntu mhlawumpe okade ezisebenza, akekho umuntu olingana noMoya Makhosi uma ngabe esukumisa ibhizinisi. Okwakutshela ukuthi yena uke waba sesigabeni la uthole ukuthi i-turnaround yakhe mhlampe nje makwenziwa o-annual turnover ibisiko-1.5 million, 2 million. I-language le ejwayelekile, ukuphakama okujwayelekile okusemntwini onamakhosi. Nayi-ke i-trick yamakhosi. Amakhosi aziveza usazalwa. Ngake ngakuveza isimo sami, umoya wenzuza ufika kumina ukuthi ngangincane kangakanani. Uzazisa kumina, mina ngaba nenhlanhla-ke ngoba wafika kumina wazazisa lo moya. Kodwa ngangilimele ngikwikhoma isikhathi eside, akhona-ke amavidiyo engawenza nani. Kodwa ngaleso sikhathi uziveza, impilo yami, I was at the apex masikhuluma nge-career yomuntu. Ngangizibona ukuthi yabona-ke manje izinto ziyamuva ngampela. Wazazisa lo moya. Ungaqali ukuzazisa kumina, usufika kwisigaba ihlandla sesibili, ngoba ihlandla sokuqala safika ngisamncane kakhulu, kodwa lesi sesibili safika ngoba kukhona izinto engangingazenzi eziya ngasekulungiseleleni le mimoya yobukhosi. Kwathatha ukuthi ngingene kwikhoma ukuze kungabi na-distraction. Ngayithola yonke i-message igcwele iphelele. Ukuba ngiyanga kuleyo khoma, ngaba akekho lo mkhulu Gwabini, ngoba konke engakwambulelwa kwikhoma okunye kwakho lokhu engikwenzayo. Ijulile-ke le ndaba yami yekhoma, bantwana bethonga. Ngizoke ngi-attach-e i-link yakuleyo video le engangikhuluma khona ngesigaba sami inzuzo izambula isigaba sesibili. Uma ngabe ungakaze uzuyibone, uzoklikha nje leyo link la kwi-comment section, ebese iyakuthatha leyo link ikuphonse kuleyo video. Imoya kaMakhosi-ke sibuyele kuyona. Ihambisana nokwenza umuntu wakhe angasweli. Le nto yenzeka ngesikhathi usakhula unganakile. Yabo ngesikhathi abanye bestruggle-isha ukungena ema-university, wena kwakho kuyalula uma ufuna uyangena e-university. U-enroll for lamakhosi lawa afuna uwena amahle top akwi-apex kwi-academic lokhunjana, pyramid masikhuluma ngey'fundo lezi ey'nzima. Kuyenzeka ukunaki kodwa kuyenzeka awukunaki, ukuthatha nje for granted. Uphume kufika isigaba sani? Kufika isigaba sokuthi mhlampe uyasebenza, kusebenzeke futhi. Kwiqiqi uzithole usukwi-position oyibonayo ukuthi hayi kona phela noma ikufanele kodwa hayi khona. Awukayihlelile-ke nje, ngisakhuluma ngomuntu ombethwa amakhosi kodwa ongakawahlelile. Ngikhuluma ngobungozi laba ukuthi amakhosi aqala kunike konke okudingayo nongase ukucabange. Uma ngabe ungakhulanga kuleso sigaba, waqala wawahlelela, ayakuphuca futhi konke. Isigaba esijwayelekile-ke leso-ke emntwini onamakhosi qobo. Ngisazochaza ukuthi yini amakhosi, yini ubukhosi ngokwakamoya, kodwa okwamanje ake sibe la. Abantu bamakhosi-ke labo bazothi uma befika bekhuluma nomkhulu, athi umuntu, hey mkhulu, mina ngeke ngaphila kahle. Hey mkhulu, mina impilo ngeke ngayiphatha ngezandla. Hey mkhulu, mina ngeke ngabe umenzi wezinto zenzeke. Hey mkhulu, mina benginokuthi. Kodwa uma umbheka esimweni asuke sekusona efika kumkhulu, usuke sesimweni ongaphiki ukuthi ngempela lezi zinto ayishoyo uke waba nazo. Kodwa mina-ke njengomuntu owaziyo lento bantwana bethonga, oyithwasiselile, oyiphothula, wambulelwa yonke into ngale moya yamakhosi. Ngizobe sengazi sengikubona ukuthi hayi bandla, ngiyambona ukuthi isigaba sakhe ukusiphi isigaba. Ingozi-ke imoya yamakhosi ngoba iqale ikufunze ikujwayeze i-lifestyle ele phezulu. Kodwa mase sikuphuca futhi ikuphuce konke until uqale futhi uyihlelele. Now, iqala lana-ke inkinga. Lokhu kwenzeka kakhulu ebantwini abambethwa amakhosi. Bazoqala balahlekelwe imisebenzi emihle, hayi imisebenzi nje, imisebenzi emihle. Balahlekelwe ama-contracts amahle, balahlekelwe ama-projects amahle akade kuyena oyiphathayo le project, kodwa nje all of a sudden kuvesane kukhathwa ama-ties kuthiwa no, sibani ngesakwazi ukuqhubeka nawe, i-financial entsha mayiqala sesithatha omunye umuntu. Imoya yamakhosi-ke le mase siphuca iy'nto zayo.
Athi umuntu futhi bese nginey'moto nga-2, nga-3, nga-4. Futhi bese bengine-status kwi-society, bengine-status esithize le engihlala ngakhona. Kodwa konke lokho kushabalele. Imimoya yamakhosi-ke leyo. Now, uma ngabe usuqala usuthi uyayisukumela imimoya yamakhosi, awuvesane uqale ijeni yakho yakamoya ngokuqala ulungiselela amakhosi. Azokuqalisa phansi noma sekuvele wona la, usuthi uyahlola komkhulu Gwabini, athi umkhulu Gwabini, hhayi inkinga yakho ubukhosi buyavukelana kuwena, kudinga ukulungiswa. Iqale lana-ke inkinga, kufanele siqale siye le ey'mpandeni zakho. Kumele siqale nje ngomndiki nomndawe, isithunywa amanono, nakhona futhi sihlambulule kuqala, siphakamise, sishweleze, sithobise, sidlule isigaba. Iyasetshenzelwa-ke mina njalo uma ngikhuluma kwisigaba sama-self initiate, angikhulumi lesi sigaba lesi salaba abathwasa olunye uhlobo lokugobela. Ngikhuluma nje ngama-self initiate. Kuba i-process ende-ke leyo mntwana wethonga, mase kufanele ulungise. Kuba i-process ende. Iyona le process le eyenza abantwana bahambe badikibale kule ndlela. Badikile kule ndlela. Yiyo leyo process ukuthi iqalisa phansi i-self initiation. Iqalise phansi, bafuna ukuvuselela kuwena lezi zinto akade babekwambulela zona ungazinaki noma ungazi ukuthi zisho ukuthini. Ekugcineni-ke kugcine sekube khona le nkinga le esuke isikhona, isikhiphe ekhaya, usuza komkhulu Gwabini usuzocela ini? Ukwelekeleleka. So, imimoya yamakhosi-ke iba nzima kanjalo. Ngesikhathi impilo yakho isinzima, usufuna usizo-ke manje, usuhamba ungqongqoza. I-trick yayo-ke nento elimaza abantu abaningi bakamoya ukuthi le mimoya iyazikhethela le ifuna ukuthintwa khona noma ukusetshenzwa khona ngaleso sigaba, ngoba isetshenzwa ngezigaba imimoya yamatho. Angeke ngisuke nawe le, akufanele ngibale 2 years, 3 years nginawe uma ngabe ngampela unomoya wamakhosi. Uyeza kumina ngikulungisela isigaba esithize, nami ngikudedele ngihlehle ngoba suke sihlehliswa yiyona le mimoya. Angithi ayithobeli ndawo, sihlehliswa yilo. Uqhubeke futhi kahle, uqhubeke ukhule ngokwezinye izigaba. Mhlampe futhi masikhona isidingo, kuyothi emva kwesikhathi mhlampe emva kweminyaka noma emva konyaka uphinde ukhumbule ukuthi hayi bo, nangu umkhulu. Mhlampe futhi usungibona ephupheni, kuthiwa iphindela kumkhulu Gwabini akulungisele nje u-A no-B no-C. Ngampela futhi mawufika kumina ngikulungisele u-A no-B no-C. Emva kwalokho futhi sihlukane futhi mhlampe sigcine ngokuxhumana nje ngey'ngcingo. Yini? Amakhosi-ke lawo. Masikhuluma ngomuntu onamakhosi, umuntu ongasoze uzwe kuthiwa uhleli kagobela thizeni, uhleli inyanga eziwu-6, uhleli unyaka, uhleli ini. Yila bantu-ke abengamelwe yile mimoya-ke engikhuluma ngayo. Now, i-trick lana-ke, amakhosi number 1 ahamba nenhlambuluko. Amakhosi number 2 awathintwa yinombani. Amakhosi number 3 anayo lento yongafuni ukuphothulelwa ngala wena ohlala khona. Yongafuni kunesigaba la iy'mpophoma zangakini, iy'ntaba zangakokwenu, iziziba zangakokwenu, zonke iy'gaba zamanzi ezingeke zakusiza wena, ezingeke zisazwela kuwena ukulungisa leso sigaba esize samakhosi. Sekufanele ukuthi ushintshe umoya, ushintshe indawo, ungashintsha ngisho i-province noma ikushintshe idolobha. Usizo lakhe likhombe le kude emajukujukwini. Lo ungazi khona ukuthi uyobubekwa yini. Kodwa uthi mawufika lapho zifike iy'nto zakho y'phakameke manje zamukeleke. Umoya wamakhosi-ke loyo. Umoya wamakhosi-ke loyo. And amakhosi ayazihlelela-ke abantwana bethonga. Ayazihlelela umuntu wayo uma ngabe sembona umuntu wayo ukuthi usenjani, use-in tune ngokomqondo, useyazi kwenzakalani, useyazibona iy'kweleti zakhe ukuthi zime kanjani, useyaqala futhi to pay off lama-debts lawa akade selokhu e-accumulator phezu kwakhe ama-debts akamoya. Imimoya yamakhosi-ke leyo. So, uma ngabe usubhekene nesimo noma nesigaba la esekufanele ulungiselele khona amakhosi, kaningi usuke uqale ko-A empilweni mangabe umuntu ongamelwe amakhosi. Usuke nje impilo iqalise ko-A. So, iyingozi-ke leyo moya bantwana bethonga. Bengithi angiyiveze le video, ngiyenze le episode, ngizama ukuyikhanyisa le yamakhosi ngoba kukhona le ihambe khona, abantu ibuye engathi iyaba-confuse-a.
ubuyona. Njengoba ngike ngasho kwenye amavidiyo edlule ukuthi sikwisigaba la ekuphakeme khona amakhosi, almost ngingasho ngithi nje izwe ngeke ngisho ukuthi i-KZN yonke, ngizothi nje i-South Africa yonke. Kaningi kaningi experience yami, abantu esengidila nabo nabantu esengihlangana nabo yila bantu laba ababhekene ney'nkinga ezi-complex ezihamba zihambe zithinte wona amakhosi, zithinte yona imimoya yamakhosi. Njengoba ngisho-ke ngithi mina bayayikhethela ukuthi bathintwa kuphi, bathintwa ngubani. Bakuyalela nje yonke into amakhosi. Akuwena ofonela umkhulu uthi mkhulu ngicela ungilungisele amakhosi, cha, akujwayelekile kanjalo. Kodwa kuba khona lokuqondana kwezinto. Ukubona umkhulu mhlampe kwividiyo kade umbonile ephupheni, okanye ukubona ufanise uzithole nje uqondana nomkhulu. Kanti vele sekuyisikhathi samakhosi akokwenu ukuthi enjani alungiselelwe, asiyaku-director ukuthi nangu umuntu esimaziyo thina obuswa yiwo amakhosi vele, owalokhunjile wonke, owaphakamisile wonke ngokwesigaba zawo amakhosi, onani one-authority ekutheni akwazi ukuthinta asebenzise amanye amakhosi. Ngoba le mimoya i-complex iyasinda. Umuntu wamakhosi enye into ajwayele ukuthi abonakale ngayo ile nto yokuthi ahambe uthi uyangena esigodlweni somelaphi othize, mhlawumbe uyoyifunela usizo oluthize ngezinto zakho zasedlozini noma zakamoya. Amakhosi ayakwazi ukukukhipha nje kuleso sigodlo. Ungena nje mhlampe ake ngithi umzekelisa, angeke ngithi mhlampe lesi sigodlo kuyagcwala, kukhona abantu abahlala ngamabhentshi eminyango. Kuloke kungenwa-ke kubizwa nga-one, bengena bezobona ugobela. Mhlawumbe uthi usahleli nje ebhentshini, kuvesane kufika isiyaluyalu nje, iyalo nje. Kufika ama-voice, bakushunqele, uthethiswe ukuthi lo khona sikwazi ukuthi ufunani. Uthi usambathe uzamula into engapheli, hhayi lokhu kuzamula kokuthi lokhu kuzamula kokuthi hayikhona, khona ungahambi kahle lokho khona. Uzamule, ubakaze, ube nesicunicuni inhliziyo ibe ngaka. Uvesane ufikele ukuduba, uphume uhambe. Mawukuphuma nje uhamba, ebese yonke lento iyehla. Amakhosi-ke lawo, they dictate ukuthi bazothintwa kuphi, nini, bethintwa ngubani. Ubani lo abazomvumela leso sikhashana bathi gozololo, bamukele insebenzo yakhe, bese beyahlukana, bese beyavuka-ke babuyele ebukhosini babo. Ijulile le yamakhosi, ngoba mase sikukhethela iy'godlo, kuhamba kuhambe kuze kufike ekuthenini khona isigodlo ongathi mawungena kusona ngenkani yakho, uphume izinto kungabibikho shintsho, engathintekanga amakhosi ngendlela ekufanele athinteke ngayo. Kungenzeka nje okunye mhlawumbe okuseceleni, kodwa lokhu okade ukuphumela ekhaya okuphathelene nobukhosi kungathinteki. Ayakwenza-ke amakhosi lokho uma ngabe uwumuntu mhlampe obuye ahambe angalaleli. Bajwayelekile-ke abantwana bethonga ukuthi kuthiwe abantu abangalaleli uma bengamelwe amakhosi. Even nalamakhehla noma lezi abasuke leyo makhosi asuke leyo mimoya esuke ibengamele ewubukhosi, ijwayele ukukhala impela ngabo, bathi abezwa laba. Lokungezwa lokhu yilokhu vele kuniqhatha nogobela, maniya kogobela laba abafuna ukuthi nigobele kubona, nihlale kubona. Nixabane kusho uthuli nogobela. Uxake uthi sibangani nalo muntu omdala kanje kamoya, mina ngiwumntwana ngizoyifunela impilo. Sekushayisana bona ubukhosi, kushayisana yona imimoya yamakhosi ukuthi yona ayigozo, akukho le efuna ukugobela khona, efuna ukusubmit-a khona. Okunye futhi eke kufanele sikunake abantwana bethonga, uma usufike esigabeni samakhosi, amakhosi anempande yawo nje. Usuke uhema nje, usuke usahema nje mawuthi unamakhosi bengakakwambuleli impande yakho yakokwenu, yobukhosi bakini. Kuba nempande yabo eke kuhambe isikhathi, kodwa-ke lena ayenzeki early, kuma-early stages okukhula. Yenzeka nje ebantwini asebeqalile basebenza nje impela, balapha beloke bekhula. Kodwa ekugcineni kufanele wambulelwe impande yakokwenu.
yobukhosi bakini. Iba imfihlo-ke leyo nto. Ngisho umkhulu anginayo emabhukwini enginawo. Anginayo impande engithi lena-ke eyobukhosi bakho. Ubukhosi nobukhosi buhlukile ngey'mpande zakhona. Ningaliphakamisa ukhambo olufanayo kodwa ama-ingredients, iy'mpande ey'didiyeliwe, kuba khona lento 1 or 2 or 3 wey'mpande ohlukayo, ebese kwenza lokho kuhluka lokho, leyo uniqueness, uthole ukuthi yakokwenu, eyobukhosi bakini ngqo. Manje mase sekufike kuleso sigaba-ke sokuthi wambulela impande enjalo, usuke ngampela kusuwumuntu okwi-apex yobukhosi, ekulapheni ngokomoya, ekulapheni ngokwenyama, ekulapheni ngokwazo zonke izigaba zokwelapha. Ngokwazo zonke izigaba zokwelapha. Ijulile-ke mase sifika lapho abantwana bethonga ngoba lobu bukhosi lobu bubodwa nje buyakushuka nabo iminyaka yabo. Ulokhu ubusebenza until kuze kufike isigaba la uqondana khona nomuntu ngampela onawo amakhosi, oyokuthinta nje, akuthinte nje, into yakhe bese iyaqhuma, iyavuleleka. Ebese konke lokhu okunye okade wakusebenzela kubuye sekuphindaphindiwe. Ijulile yamakhosi. Ngithe angiyenze le episode abantwana bethonga ukuze nginambulele, ngoba ngifisa ukuthi nawe la ukhona, njengoba ngihlale ngisho ngithi masenza lamavidiyo usuke engathi umkhulu Gwabini, wozani kaGwabini, cha. Ngisuke ngenza lamavidiyo ukuthi sivuleleleke as ama-self-initiate. Uthi noma uye kuloyo gobelo yakuyena, kodwa uye usune-background understanding ukuthi imimoya isebenza kanjani, wengamelwe yimiphi imimoya, eziveza kanjani, egcinelwa hlobo luni lamasiko kanjani, ngasiphi isikhathi sonyaka. Ngijulile-ke kodwa kulesi sigaba sesisigaba samakhosi. Into-ke ephinde futhi ibe tricky ngamakhosi. Sengikhuluma ngamakhosi-ke manje, umuntu ozokwengamelwa, ikakhulukazi amakhosi lawa asemanzini. Bayinkinga-ke labo ngoba into yabo ihambe ifuna ukufaka umlingo phakathi. Ihambe ibe nomlingo kakhulu phakathi. Lo mlingo wabo abakwazi ukuwuphefoma nokuwenza ngokwey'nsebenzo zabo, bewenza ebantwaneni abasuke belethwe kubona. Leyo nto iyaye ibaqhathe nalabantu laba abathwasa isidala, kuze kube khona iy'nkulumo zokuthi uthi akasebenzise isithwalo esithize nje. Kungani yena abe nabantu abangaka abangena abaphume kuyena? Kungani yena abe nabantu abangaka abangaphansi kwelokhunjana yakhe? Kungani yena athinte umuntu kuqaqeke yonke into? Ngoba phela ngithi ubukhosi basemanzini bungena yonke indawo. Buqaqa la ekade kuvimbeke khona kwimpande, kuqaqe la ekade kuvimbeke khona kwezakamoya, kuqaqe la ekade kuvimbeke khona ebuhlakanini nasekuphathisweni kwakho lezo zikhwama osuke uy'phethe, whether uthwase isidala noma uthwase we-self-initiate. So lobu bukhosi basemanzini, uma sikhuluma ngomuntu owengamelwe imimoya yenzuza, ihambe into yabo mangabe belapha abantu, kube ngathi kunomlingwane okhona futhi. Lo mlingo lo ophinde futhi ubaqhathe nabantu. Uthole ukuthi bayabantu abajwayele ukuthukeka ngezinto ey'njalo, ukuthi eyi, lento azenzayo zingathi ziwumlingo. Ngoba mangabe sekuthintile, ukusondela nje kwakhe umuntu, usondele emuntwini onenzuzo, kujabula abakini, bajabule bakikize ngokusondela nje emuntwini ngampela osuke ephethe into yangampela, bay'culele, bay'sholo bona ukuthi hhayi, sesifikile-ke kukanje. Usuke uphethe-ke into yangampela kuleso sigaba. Umsindo usuke ekuthenini zizothi lezi labalaphi laba abathwasa isidala bagobela, bathi hhayi wena asikwazi, awuthwasanga wena, asikwazi, isiphi isigodlo sakho kahle hle, wena asikwazi,
awuliphuzanga igazi walilokhunja, hhayi asikwazi nje bangafuni uku-acknowledge-a nokukunikeza isigaba sakho namandla akho bangawafuni ukuwavuma. Kusuke sekuqala lapho-ke iy'nkinga zomuntu onamakhosi. Ebese leyo nto iholela ekuthenini uba umuntu ohlala ugadlwa, uhlala ugadlwa, uhlala ugadlwa njalo ngobani? Lo moya owuphethe nawo uyabadida, ikakhulukazi laba abathwasa isidala, ngoba namandla osuke usunawo yila mandla bona abawasebenzela kagobelo thize, isikhathi esithize. Kodwa wena le nto lizakhele kuwena ithonga, lizakhele kuwena idlozi lakini, likukhuphukise, likukhuphukise lize kufikise kuleso sigaba, likuphothulise. Ebese-ke ubona umuntu-ke oyi-self initiate ehlala abe nemicimbi azenzela yona, ebese kuthiwa ngabe uhlaba wenzani? Ngabe wenza ini? Ingakho kuze kusolakale indaba zezithwalo, kuze kusolakale indaba zezithwalo ngoba noma kwenziwa le micimbi awuyifici iyubungoma ngoma. Uyifica nje half ngoma, half spirituality, uyabo? Ebese leyo nto-ke yakha i-confusion ebantwini, kube ngathi kukhona izinto ezithize osebenza ngazo, kanti cha, into eyimfihlo, ubukhosi bakini-ke lobo. Ubukhosi bakini buyohlale bengamelwe abantu bakini ngaso sonke isikhathi. Akekho omunye umuntu oyokwazi ama-secrets nemfihlo zobukhosi bakini. Emntwini ophethe ngampela amakhosi, kuyaye kube into enjalo. Bantwana bethu, ngicela ukuthi ngiyibambe le video. Don't forget to like, subscribe and share i-content yethu. Sikhule siyi-channel. Uma ngabe uzizwa ukuthi unamandla, ngicela uthathe i-membership manje. Sike siphakameni, sikhuphuke, sisebenze. Ukhuphuke umsebenzi wethonga, ukhuphuke umsebenzi wakamoya. Sikwazi ukuthi njalo nisibone, sikwazi ukuxhumana nani, nikwazi ukuxhumana nathi ngezingcingo, njengoba umkhulu ehlala eyishiya njalo i-WhatsApp number, ukuthi silulekane nje lapha nalaphaya. Siyabonga kakhulu-ke siyogwabini, izandla zindlula ekhanda. Konke eniy'fisela kona bantwana bethonga, sinifisela inqubekela phambili, sinifisela ukukhanya engathi kungadeda bonke ubumnyama phezu kwezabelo zey'mpilo zenu. Camagwini-ke.